Battle of the Champion. Ikin PATOLOVER boy. Genki EDDY. I don't know how to pretend. Don't think page, I look at you like it bang, bang, bang. Kati kama leg. Kati kama leg. Yubma Ditman Pitian Machiel. Ikumalume Uganda. Bibedi Acholi in. Inindwa ber medwe mabungwen. Magali bario kipirario wiangwen. Lokdu loke. Wadonyi diba. Wekluako ye. Angamo terai. Ikin Jario man. Peking who owns the crown. Battle for the champions in northern Uganda. Donyo techiling Ali Pirario keken. VIP Ali Pira Beach. Mecha Ali Mia Beach kimiliona chel. Angamo tera weko malume Uganda. Ikin EDDY WIZZY. Genki PATOLOVER boy. Binweri Mokchaden. PNP man. Ina yebi ngolo. Warwate ye Acholi in. Lukeli yubmana ye kachel events. Tukdel Coffee. Chachil Court Hotel. Ke delight maltumit. Pabo meraluang city kwa yapien. Lenge kita dong lenge dong leng mapat. Leng malo kit kache in manaka no forpia o ipabo pabo ti kaman tie jamiti ye mabeja tira chuk tie romadit maka inano chuke ni kiworo tie yotungi watung kuja weng fot chuki ken maka idonye ye kamera munong ye jami maduong full watika wara nyimfori kinongo tampalwak malubeki yubme who owns the crown Delight Production charity subscribing YouTube channel man we pekengi moki ken Brian Pose behind the camera and DJ Silva for Matek. Yes, watika warajifori o kanya no boys we kong bena pentamgi ngebe tutwal me penye tampa bulu atirane magingeo muziki nikita woro kale pamba iti nini Timabeja ni Okelo Godfrey. Okelo Godfrey. Yeah. Now Okelo Godfrey ikora kanya take PATOLOVER boy again ki EDDY WIZZY. Yeah. Now ka o ikidme we who owns the crown itamuni anga maromu tingu ginman. Any PATOLOVER boy straight. PATOLOVER boy straight away. Yeah. Pingo. Pian nyere ni uchako we wachonda we me kwar me fonyo dan mat bola ta. We ni fonyo dano girong mir we mano we ko dan ribe kingi. Okay. Kin dano ya. Okay. Itiki wene momingeo Atiero. we meni. We ni magilonye ni we guyupo. We kuipo. Yeah. Ramo temu wermanare. Yeah. Okay. Why? Let's go. We kuyupo kinmanyamwa ya bokede lumi tamo berupe we kuyupo ni tamano rwate chipingote kabale we kuyupo iwachimbi mara doke biberukeda when you wachi mar and ibiberukede pe wekla ditwa nyinga Okelo Godfrey. Okelo Godfrey. Yes, a Delight production charity YouTube Delight Multimedia. We're subscribing in any man ko kamera tini Tomba. ni Lar Moses. Olara Moses. Yes, Olara Moses kin wear your man time ka kuchero ya bam anga maromo chala la water speed. Straight away PATOLOVER boy. PATOLOVER boy. Pinga tamani pato. Piane cha we ma John. Cha we chon. O yu we. Okay. Kin we papato mene mengeo. La Gulu. La Gulu. La Gulu nani. Ram por manare. Peramo. In kidne we do lawyer. Ere gwe odilo wa. Gwero. Okay, timi mene. Chwaga seno. Wow, kita watch kene pa bolu aseno duong mo nenchar ki penyo dana chela ria dek aseno. A chela ria dek aseno. Ki Chelsea yene char in kono. An mega Liverpool. Nagi Liverpool dare. Bien ma beru ka wora no Arsenal, Chelsea, man dare Liverpool. Me ngara Chelsea ken me Liverpool. Afa mate ka ngomo timo kan. Wacharo me watim biacharo mo. Biacharo me chato mo. Yeah. Yes, akai o ipabo mai mero mo inano periperitika yuane periperitika gamo yamo. Pelo peripirumera binatika eni bora boys weri nong mo. Mono chili adini. Mo ali bade kavleta kagen. Mo ali bade kavleta. Shit. Yes, konye pedor me word mano kwaktu boy ko mero indana madid me choro peripirikindana penena be. Amake o kona kan ngak mer bora wobi eni weri neni no mo pien mo ne wele yot. Ay goyo mo ya de kuba ki wote. Yes, Delight Multimedia otika waranyim kijube who owns the crown PABO Town Council. Nadiri tinini? Ati mba. Afoyo ben. Ni Nyagi luone Obong Richard Rocco. Obong Richard Rocco kikome ye atie kede kan. Now Obong Richard akindo tina rioni PATOLOVER boy gin EDDY WIZZY angami nge tutwal. Ananga EDDY WIZZY eno bad agla. Nge EDDY mabad agla. Maka obini wake in EDDY WIZZY gin ki pato itami anga maramo chwala la water speed. EDDY WIZZY neno ubogod pato. Ubogod pato. Penge wache kamano. Pengane weba nyere ana winyo maduonga no betima met. Malu bekita yumantika wot kede la diri tinini. Timambero. Ni Innocent. Malu beki pia matika wora nyemi kin PATOLOVER boy gin EDDY WIZZY tamuni anga maramo la wore. En patongere kane. Patongene kene. Patoki we mene.
Po wi. Wek wiu po. Wek wi po. Afoy matek. We nyinga. Innocent. Innocent. Wajitame we bin kan. Yasamara tinini. Atumba. Ni Kwel Dennis. Okelo Dennis. Okelo Dennis kin Patla boy kin Eddie Wizzy. Itamuni anga maramo chwala la water speed. Eddie WIZZY. Eddie Wizzy. Yeah. Penye itamuni Eddie Wizzy. Pena wini wene mabaidu bene duongba. Oh, you win wene mabejo duong. Yeah. Afoy matek. Wanyi Okwelu Dennis. Okelo Dennis. Yes, we bin kan Omer bin din. Ni Nyagi lon odong ma. Odong. Odong ikin jar yo man anga minge tutwal. Parola boy. PATOLOVER boy soku o kitme we tamuni anga maramo lon la wore kin PATOLOVER boy kin ke Eddie Wizzy. Parola boy. PATOLOVER boy. We mene papato binge. La Gulu. La Gulu nani? All right. Afo mataktinga tuke maramo minuto mariye minutame. Esentamere minutame weka okombola diti now kache nen will timata ta okelu wiye. Bini rwata kila diteni. Tero gimoki ken. La diti nini. Tima be. Afo matak. Afoy matek. Ni Nya Kenneth. Kenneth. Yeah. Yes, Kenneth ako bini kidme wekin PATOLOVER boy piana ngeni teach oluka itika ticha mukene ywe wiki we kamango Na be. we panga mi maru winyine kin jar yo man PATOLOVER boy kin Eddie Wizzy Gara we PATOLOVER boy. we papato Yeah. we chalo meneni Always nge pato pol ga go we ma we fon me tie ma dir. Eddie Wizzy pole maro we ma we fon pe dung to twa. we magi ke So go maro PATOLOVER boy fon. Da we go ke we ma ruba. okay Yeah. wachini fonyo go we fon ki we ma eneni no timeni ning eneni Mene wate kwanyo jam. ati kwanyo jam Yeah. mapieni jam Jam. wan wange ko wan kana wanen pe no bere kite no wachi no goma Goma kwa li so jam tie. no jam tie Yeah. afo matek mera yes kainan per ni petini yangi minen wora le no jam tie kelati kan but obi roko yes we renene giyubo manti nonge PABO yes maka itiki word mo mitika medetika chiranyim amita po wini YouTube channel mamegwa magiluoni Delight Multimedia charati subscribing YouTube channel pa Delight Multimedia we rebedi kere meneno yubweng matika woranyim malube kipia matika binu PABO phone center kitawaji kede interviews tin wakelero PABO inkache PABO itia nywele me PABO tin watie i town council mamegi amiti nen kita don lobo tie kere kache gwomugi tia kumara dera ngwen maipe PABO town council dans le matière kache imiru chim imiru housing imiru chim Brenda en my dia tatan imiru mi yue giri jamini wenti nonge kan imiru jami matiwi ki match muberu nini charger imiru USB imiru USA ye peregan ye ko chaki modla la dili tinini Atima be tinini. atima be Forever. ni Pero Calvin. Opiro Calvin. Yes, atiko Opiro Calvin. Opiro Calvin. Watiki pia matika waranyim, watika penyo tampal wak manikin PATOLOVER boy gen ki Eddie Wizzy. Itamne jona kago we bam anga maromo lur la wore kitme we. Atame Eddie Wizzy to ala. Itambe Eddie Wizzy. Yeah. Penye tamne Eddie Wizzy. Pian la we ma be. Okay? Yeah. Itiki we na momingeo? We ne mate kere ma ngene chawani. Yes. Yeah. It's okay. Yeah? Mene? Tie. Meneni. We no. Weng no. Yes, ngeo we pa Eddie Wizzy magilu. Ramo popora na manare? Pona pato Petwal afoy mate. Welcome la mera tinini. Atima be. Afoy mate. Da. Ni La Fort Mercy Anita. La Fort Mercy Anita tie PABO phone center. Now, ngoma timbe kan tutwal bot jomatika nenwa. Yonmati mekan wan wacharo chim sola ufaz je maduong accessories maduong mai rom bien no ke ngol kan dan be wajuli rom mala mal ke bieno wajuli rom mala mal. Yes, kita wache ke ni kwena yub mati menono chirati subscribing YouTube channel pa Delight Multimedia Joma Maro PATOLOVER boy Eddie Wizzy tin watie campaign. Now we can jari on PATOLOVER boy gen ki Eddie Wizzy anga mengeo. A fake details to telecom. Fake details to telecom ge. Yeah, bara nena ge maduong. Nena ge maduong Yeah. So ngatu mo pe menge kin Johnny. Angeo gen way. Nena gen way nena we gi screen. Yeah. Okay. We mena mi mar tutwal.
Pedengeo. Yeah, this kind of thing. Those kinds of things guakapiera ni. So ngeo those kinds of things pa guakapiera ni manu ngatu gwagilwe ni Eddie Wizzy. Come on ko. Yeah. Afoy matakse tamu ni Eddy Wizzy kin ki PATOLOVER boy kagubini wi abam itamna nga maramu werlo la wore. Abiya ni Eddy Wizzy rawo lawyer. En guakapiera ni. Yeah. Yeah, afoy matek ayewe kwa chira nyim awapenya atampalwak akunwatie kan tin PABO. La dira foye. Yes, afoy la dira. Yes. Yeah. Nia Silva Delight Multimedia. Now ameti wacha kid me we kinluwe arione PATOLOVER boy kin ki Edddy Wizzy kagubichero wi abam itamni anga maromu werlo la wore. La dira jewne payot wa. Payot. Era ramu bere mayot. Those guys they are from very far. Okay. They're all doing good music. True. Yeah, yes. But there is always better challenge. Okay, team mena mayini chwako. Angeni ichwako dilu? Achwako dilu. Team mena. Achwako asendo. Aseno wachi ni PABO ti palu aseno kiken. Now, of course angeni chwako aseno. Kiki nluweni be no tila aseno kimaniyo ikiluwe enini. Wakati now patogi ni Eddie. Mena mitamuni at least more. Oh. I go for PATOLOVER boy. You go for PATOLOVER boy? Yes. Why? I go for PATOLOVER boy. He's a role model. Okay. He has started music since 2000, long time. Long time. Yeah, there's a song called Atimango. Atimango, yes. Yes. The song I know. Yeah. Those are the songs you used to enjoy. Yeah. Thank you very much. Yeah. Your names once again? Emma. Yes. Yes, Barubere Emma, of course, PABO phone center down madwangu wachwa tamgi wateka waranyimu wabipenyu tampalwak mukene kunchirati YouTube channel megwa Delight Multimedia kameberu kanenye yuma papat malubeki yuma teka waranyime who owns the crown. Aberu DJ Silva, Delight Multimedia, Brian Pose. Who owns the crown? Angamotera.